Pemirsa Banjar Seni Tegal Tamu Batu Bulan menderbe akeh sekebarong bangkung utawi barong bangkal ngelawang sane mepadu antuk ngedautin manah kramane. Kahanan puniki katah kepanggih ring pengerau galungan miwah umanis galungan. Lawang pinake dreste sane matetujon penulak bale ring lawang pauman kramane. Rawe mangkin ngelawang akeh kangen hiburan oleh alit-alit SD miwa SMP ring desa. Sekadi sane kepanggih alit-alit ring Banjar Tegal Tamu Batu Bulan Gianyar ritat kala umanis galungan. Kali sekebarong bangkung mepadu ngelawang ring widangan Banjar antuk megiliran kali seke inucap ngerawen lawang pauman kramane. Ketua Seke Dewa Agung Wede Satya Dharma Mausang kali seke stato nyobiang sesolan pini becek antuk ngibur keramane. Ya diastun naonin tapel kantos keles nanging ya giras ngelawang kantun ngelantur ke galawengine. Hasilnya nih katur manajemen sederhana tur membagi majeng 6 diri anggota Seke. Dewana Alit, Pak. Dewana Alit, sejak tahun kuda berdiri nih, Gus? 2023, Pak. Oh, kuda hasil hari kemarin dan sekarang? 1 juta. 1 juta. Oke, cara ngelola pes tuh? Kene, Pak. Kuentan mengelola uangnya, Pak. Oh, ada. Ya. Oh, ini anak-anak SD apa SMP nih, Gus? Campur, Pak. SD, SMP, Pak. Ya, kuda sekolah, Gus? Ya, 26. Tapi ini Leona pulang kampung, Pak. Oh, pulang kampung, ya. Oke, di Banjar apa nih, Gus? Banjar, Pak. Di Banjar Galamu, Pak. Oke. Raris, kelompok alit-alit Seke Bangkal Jero Tebe utawi Bangkal JTB Banjar Tegal Tamu teler mesola ngelawang nyabran galungan mewah kuningan sane medue anggota 6 diri ring hasil saking ngelawang inucap sewilang diri Seke muliang seketali rupiah pinake bonus hari raya. Manut Wakil Ketua Bangkal JTB Yande Davian wilangan inucap kekatenang cukup majeng alit-alite napi malih seni kesaulahang medasar mana sani luwih. Kanan puniki nyinayang seni tradisi Bali sayan kukuh majeng alit-alite. Dapi ande. Nah, ini apa dan grup sekolah, Gus? Apa dan Gus? Oh, tahun. Oh, Bangkal. Jero Tebe, BCB. Apa? Banjar apa nih, Gus? Kuda. Oh, kuda mana hasilnya hari ini? Baru mulai. Kuda biasaan mana, Gus? 800. Keke cara bagi tuh? Per orang. Oh, man 55 bro, baik. Oh, jadi jak kuda di desa ni sekolah barong ni. Ya, 16, Pak. Jak 16. Wih. Oh, 16 ini kan. Bos ke bareng. Terus nih, Pak. Oh, tahun ini nah. Molasan ini ya. Ke baru neng lawan ini. Kuda. Ada sekitar kuda. Hampir 100 sama. Tradisi ngelawang yening kemargiang oleh desa adat utawi pura ketanyane nedunang tapakan ide betara merupa barongket, rangde utawi barong bangkung sesuunan sane kebaos seni sakral ngelawang taler kebaos hiburan sane keta kemargiang ring galungan dados hiburan ring tengahin keuripan keramane. Suece Bali TV.